ekitongore ky'amaizi hamwe n'obuhangwa bw'ensi kiriyo mu nteekateeka z'okuha ensharo aha bisharo kugarizaho heeka zirikuhika rushanju okwetooroora ihanga omu disitulikiti y'Ibanda ensharo n'ez'okuza aha kisharara ekya Kyarutanga Rwambu abo kitwagireho Rwambu n'ekisharara ekine omugasho gw'amaani munonga ningira n'okimanya kurungi ngu Rwambu netwara amaizi gato muri Kijoji konka gatakagiriyo nigaraba omu Rudura heza twineho ebyoma ebikora amashanyarazi nase yikweta hydropower station nawe hydropower station yakutwa amashanyarazi nenda amaizi konka ebisharara bitwabireka bikagenda ekimanya nti batine amashanyarazi omurimo gw'okutaho ensharo niguzakorwa gavumenti z'ebyanga bite ebyo bikiri bityo abebembezi omu disitulikiti y'Ibanda nibagira ngu okukuuma eby'obuhangwa tikirikwija kukorwa haba hakiriho b'amahembe abatarikukwatwaho. That there is nobody who is beyond the law, above the law. For your information, Mr. Officer of the Ministry, we have victims. Our chairperson LC3, Business Division, and some community members are victims and in courts of law. Ohurra omuntu oryo nobyara emiti ya kartusi community ijo wawe nerra community ijo wawe eri kugira ngo hona nanka emiti yawe tugitema tukafuna amizi iyo kagumo yangire mbwe nabo nitubagambira nka government turyo ntuza kwije kuturatema emiti yawe utagira uwavunana akatwabahabura. Vincent Barugahare uri omuhwezi wa kamisha no mu kitongore cy'amizi n'obuhangwa nagira ngo abantu abarabingo mu myanya y'ebisharara nibaza kubangirwa omukore emyoga endijo bakweta Global Environment Facility batuhaye obusente kurangu twagarra hebisharara kandi tuyamba n'abantu abene bakora ombisharara kubaho ebintu ebindi bakora ebakweta alternative livelihood so tukugira ngo tuyamba abantu mbisharara konka nabwanyuma n'okusanga twabaho ebintu ebindi byokora ebitakwiyeho bisharara nko kurunda enzoki kurunda ebyenyanza. Gashakwa Timothy Mushabe.